Hezekiya inkosi bekungathi uyafa, awutholile nemlayeto lobuya kumprofeti kuthi sale ulungisa sewuyahamba, lokugula lokuphethe kude akufikise ethuneni. Hezekiya wabukela ibonzeni wathi hayi khona, wathandaza uNkulunkulu wathi, Nkosi, ngicela uhlole emarekhodi, mina ngikukhonde ngekwethembeka. uNkulunkulu wamkhumbula wamengetela. Angathi yini beyifa kuwe, angathi yini beyisolo ingalungiseki kuwe, kumbe amarekhodi akho ayabhetha. Lo mawubuka ukuthi umkhumbutani uNkulunkulu, ngoba bewumdoja, bewungamkhondi kahle. Ngicela noko usebenzise lirekhodi lendodzana yakhe lenguJesu Kristu, kuthi Jesu waletha umnikelo lophelele. Ngenxa yaleso sisekelo salowo mnikelo lo lethwe nguJesu, uyacela Nkosi, ngicela ungikhumbule ngenxa yaJesu. Nasi ngikwaselusuku sakavuka udle. Ngicela kubuyele encwadini yaJeremiya sahluko 30 verse 5. Naku lokushiwo nguSimakathe, uthi kuvakala kukhala kwekwesaba, kwekwethuka, hhayi kwekuthula. Kusho ukuthi uma ungumntwana waNkulunkulu kumele uma ucabanga ngelikusasa ube nekuthula. Kumele uma ucabanga ngelimuva lobuya kulo, ngetinto letentekile, ube nekuthula, hhayi ngoba wende kahle, kepha ngenxa yekwati ukuthi uNkulunkulu lonaye uNkulunkulu wekuthula. Kunanayo into lekuthiwa i-depression. Lokucinzeteleka lokhu kubangwa yimicabango yetinto letengcile, letingasekho. Kepha uma ucabanga, uticabange ngazuthi tisendeka, kudlale lifilimu lato. Kunanayo into lekuthiwa kukhathazeka, i-anxiety. Lapho usuke uphila emicabangweni ngento lengahle yendeke noma ngelikusasa lelingakendeki. Utibone sewuti imali kusasa, kepha usengafiki kusasa. Utibone ugula kusasa, kepha usengafiki kusasa. Kusho ukuthi sewulungisela kugula noma kusengekho. Le anxiety lomunye ize impela imgicite imshaye phasi. Makabe nje kuthiwa kusasa uya enkantolo, naleli cala lakho liyawutekwa, uthi cim phasi. Lisengakatekwa leli cala, usengakafiki enkantolo, kepha lento seyikushiya phasi, seyikushaya phasi. uNkulunkulu uthi uva umsindo wekwethuka nekwesaba. Yini uNkulunkulu akhone kusidiagnosa, ahlole inkinga mbamba, ngilokuthi ufuna kusikhulula. Ngicela kukuniketa inkululeko yakho. uNkulunkulu, inkululeko lasinika yona kuthula. Ufuna uNkulunkulu siphile ekuthuleni. Kushone kuphila ekuthuleni. Kusho ukuthi uphila lala ukhona khona nyalo. You live in the present moment. Ukuphi nyalo? Udlani nyalo? Ungacabangi ngekudla lokutawuphela, kepha ucabange ngekudla lokukhona. Ungacabangi ngala uyakhona, kepha ucabange ngala la ukhona khona. Ngike ngafikelwa ngumcabango. Uyabona mawuthi uyahamba ebusuku, uve ngathi kukhona lokukhona, kukhona lokudako. Ngaphindze ngathi hayi man, phela nyalo kude lokukhona, naku mina ngila nyalo. Angithi nyalo kude lokungibambile. Mangabe khona lokudako kutati bonela, mina nyalo anginalutho lolukhona. Kuthula kusho kuphila in your present moment. Phila lala ukhona khona. Emandle kwesaba atawususwa hayi ngemthandazo nje,
kepha ngekuphila in the present now. Amen.